sjednica vlada je dala odobrenje ministarstvu da potpiše novi sporazum o poslovnoj saradnji ovog vladinog resora i elektrodistribucije. Bivši borci i članovi njihovih porodica ponovno su u prilici izvršiti besplatan priključak električne energije u svoje domaćinstva. Onima naime koji su od 7. mjeseca prošle godine podnosili zahtjev, Ministarstvo za pitanja boraca nije moglo izdati saglasnost zbog nove cijene priključka koja je u međuvremenu stupila na snagu, a koja nije bila predmet ranijeg sporazuma o poslovnoj saradnji Ministarstva i elektrodistribucije. Prije je priključak bio 600 još nešto maraka, a danas je 1806 maraka. Iz tog razloga smo morali da potpišemo novi sporazum sa elektrodistribucijom o poslovnoj saradnji. I taj sporazum je potpisan i svi oni koji stiču pravo u skladu sa zakonom o dopunskim pravima boraca mogu podnijeti zahtjev elektrodistribuciji i ovome ministarstvu na izdavanje saglasnosti za priključak na niskonaponsku mrežu. Onima koji nisu mogli sačekati novi sporazum Ministarstva i elektrodistribucije pa su bili primorani iz vlastitih sredstava uplatiti priključak, stiže loša vijest. Troškovi po ovom osnovu neće im biti refundirani. Mi nismo u mogućnosti da refundiramo ta sredstva iz razloga toga što nam to zakon ne dozvoljava. Inače, za potrebe članova boračke populacije koji prvi put u svoje domaćinstva priključuju struju i vodu, ministarstvo je za ovu godinu dobilo 1.050.000 konvertibilnih maraka. Ministar Vojić očekuje da će planirana sredstva biti dovoljna, odnosno da će biti udovoljeno svim podnosiocima zahtjeva. Doista bi bio sretan da nam bude malo to sredstava. Iz kog razloga? Znači, boračka populacija, borci, prave sebi krov nad glavom i što i više prave krov nad glavom, znači treba više i sredstava. Ja bio sretan da bude malo ovo sredstava za ove namjene. Sada je ipak najvažnije da je otklonjena smetnja koja je proteklih mjeseci opterećavala mnoge boračke porodice, pa i pojedine financijski koštala, a koje još uvijek rješavaju stambeno pitanje. U organizaciji Europskog pokreta u